pulpit atanga soya chachi ponilo edagan ngai tlagya taka I nun chua pui turin mala turin thalai oi kan pen chuak don ani kan ti thei masak ber su vei na nei he ni kan vei turani vei lo I pathian na huwa I ram le nam I vei lo ni chuan turam nge I veang turam nge mangayang pathianin a ram le nam vei lo he a huwa amamo lo cheu kan ti teang a chan chu Ezekiel azia ka khan tien kan muwa Jerusalem ku fang chuak la a chunga thil ten om ti to te awanga trap thin te an chala chin chia ro atia vantir ko tira anunga vantir ko dang atir le a chin chia na nei lo zong that five kama mo lo ku tien khu Jerusalem chunga thil ten om ti mureng a trap ngai lo ve ngai lo chin chia na nei lo ho re that five ro Peter an ne mo nau pang an ne mo zuwa su ta chuan han ti tak ta an that ta mia biak ina upa howa zungan tran ta ti le ngal ram ko san fruai tu in te se kan ram le nam ve na nei lo e kan pialo ka salvation biak in ain kan biak ina thalo palang ti vel mai a hetiang ringot mai anilo I ti teang ina dot le chuanin mani filim ngam angai a chilai siam thatu ni tur hian zani nai nin zot kau kawang zirlai ang zani om chu Isua Krista ming awanga scholarship la lo ngam eng zani om chu zani nai thu soi tui min ngei ro poi ka timia alo kan scholarship la ka yan kum khat chung ko sum lak lu bel khoma nuai ne tling chin chuan lak thei ani lo DC a VC le DC a koilai poni sela income certificate hi nuai ni nuai lamin alem ma dot so in engzan nge siam tir seu corruption hi ma ni level a theu kan do ngam lo chuan he lai minister corruption hi isoi lo meng u temo SE temo corruption khoi le contractor ho thilti soi lo meng u mani chan khana chuak theu hi kan bitum ngam lo chuan kan do ngam tak lo mani filim ngamang u biagin pon lama kan nun te ulukang u an lali suana te lom in ek chumi mit muin ek rose I chuan in pawa na mi chun choi moi thenga ti biagin chunga kan lam lai hi sil sarwa hian min te nanan mang berlo Isua te nan pon manglo kan lungrem chim te hi sin Isua te nanan man kan lam lo lama khanan lo ke ni corrupt em le a eng kim mai a mi nui ti sa del litlanga kan DPR zuk thon thak te midday meal dong tur enrollment kan thon thak atang ten parliament office newa khon min nui sa ta sen chung ho ne na chan e kan lam na salutuk in selo ni ka zuk ti mai la an ngai sang chuang lo khatiang lam pang kha chuan biagin pon lama kan nuna hian kan eng hi min muin ero se corruption ni kan do tak do na ni chuan a dor le zon e rumi te hi kan ngai sang tur ni lo pulpit atanga soya chuanin akan husit kan endong turin hanti puk chu amoi chi alo mai thea kan HCS turani anti taila kan in klon siak turani lo mi ti tang ko sana po yan kan klon huam turani lo ko san poi kan in en no na ngai kan ti lutuk chuanin akan ti nuar palanga ei ru deu ho hian tholo man tho thadu lo palanga ti de kan hlau ni ange hlau mia su Isua Krista nen re theila kan lim zo kang